ishengero ryawe turahagaze n'abana batoto turahamagaye ijuru ngo ryuke iki kiza cya coronavirus mu izina rya Yesu kibogoza baraka. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe. Reka tumarike ibiganza duce dusenga Imana kandi turizera ko Imana izobikora. Senge. Hana data wa twese uri mw'ijuru uragahezagizwa, turagushimiye umunsi Mana ko watuzigamye, turagushimiye iminsi tumaze Mana iki kiza tukibona ngaho mu gihugu cacu, turagushimiye ko waturinze mu izina rya Yesu Kristo. Mana twarabonye ibintu byinshi by'abantu, hari n'abatuvuyemwo Mana, hari n'ababaye muri igihe cyo turayivuga, ariko turagushimiye ko ishengero ryawe ryinjiye mu izina rya Yesu Kristo. Mana turazi neza ko hari ibihugu batinjira cyangwa batinjira ari bake cyane, ariko turagushimiye ko muri igihugu cyacu wakoze ibikomeye Mana, uko umuntu yabyibaza siko byagenze. Mu izina rya Yesu Kristo Mana turagushimiye, uragahezagirwa Mana. None rero turakwezi ikiza mu izina rya Yesu Kristo. Ntiduhaze amaso siyanse, ntiduhaze amaso abantu batoye amavakisi, ntiduhaze amaso abantu bashobora gutora ibi na biriya, ariko duhaze amaso ijuru, duhaze amaso data wa twese. Wowe muremyi w'umuntu, wowe waremye ibintu byose, urazi ikintu gikwiye kugira ngo ikiza kibogozwe mu izina rya Yesu Kristo. Turakweretse Mana isi yose, duhereye mu gihugu cyacu tukaja Mana muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika, muri Oceani, muri Europe, Mana isi yose mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Turayisenyeye Mana ikintu kibogoze, urafite ibyo ukora wewe ushoboye abantu badashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Mana urashishikara kwiha icyubahiro, tuguseze twizeye byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana data wa twese byagiye mu ijuru, turagushimiye ishengero ryawe waguze amaraso rikiri mu isi, kandi ishengero ryawe ririho kugira ngo ribohoze mu izina rya Yesu. Turatonze urugamba mu izina rya Yesu. Abakozi bawe ishengero ryawe turahagaze n'abana batoto turahamagaye ijuru ngo ryuke iki kiza cya coronavirus mu izina rya Yesu kibogoza baraka. Hallelujah. Hallelujah. Niba bahagaritse Mana gitatiza cy'umuriro cyari cyateye Yerusalemu, shengero rihagurutse ritaboheshejwe iminyururu. Haleluya. Bohoka n'uyu munsi Mana, Uburundi bwacu buraboswe n'iki kiza. Mwami w'amahoro, twumvise Gitega, aha mu gisagara cya Bujumbura, mu ntara zose z'igihugu, bogoza Yesu, bogoza mu izina rya Yesu, bogoza, 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 bogoza mu izina rya Yesu yapfuye akazuka. Haleluya. Bavuze ngo icyo tuzoza batwizeye nzogikora. Turi Imana itabesha, turahagaze. Ndibuka Mose, Mwami na Aroni bahagarara mu bakiri mu mitima n'abagikomeye. Natwe Mana turi hano mu ishengero baguze amaraso, ishengero rifite ikimenyetso, ishengero Mwami wacu uri mu ijuru riri mu isi. Turakwinginze Mana yo mu ijuru ngo utwumvire uhereye none, uhagarike, 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 uhagarike uyu mugabo wa Kristo. This is
ca Bujumbura hose mu mpande zine z'isi mwami wacu Afurika Aziya mwami Amerika n'ahandi mwami wiyerekane kuko uri Imana ikwiye hose uri Imana y'urukundo si wowe bavuze ko dufise nk'ivyiyumviro vy'amahoro none ko dufise nk'ivyiyumviro vy'amahoro ga mwami iki kiza nticyohagarara abana bawe banezerwe abana bawe bashime abana bawe bikina amapafu abana bawe bongera bakumbira ukwera Senyeri we shetsi Senyeri we harageze kwari cyo gukorama harageze kwari cyo gukorama harageze kwari cyo gukorama harageze kwari cyo gukorama mu makomine yose igihugu cyacu mu maprovinsi yose igihugu harageze kwari cyo gukora uhereye none coronavirus igahagarara. Haleluya. Abashinzwe amagara y'abantu bakaza bavuga bati ni negative. Amen. Bagatangaza itangazo. Mwami tonezerwa. Mana byo babivuye mu ijuru. Mwami twogushima. Mwami twotanga ibimazi byo gukenguruka. Amen. Urakoze Mana urakoze. Reka tugushimire uri ntore mu ntambara. Reka tugushimire uri Imana. Reka tugushimire ushobora byose. Reka tugushimire uri umuganga asumba abandi baganga. Ahantu uzura n'abapfuye bakaba bazima. Unanirwa n'iki kiza. Sema neno moja tu. Vuga ijambo rimwe gusa. Kicheka. Amen. 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 Isi yose cyoceceka. Murundi cyoceceka. Ubishime guhereka icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisabye. Amen.